ku munsi kuri YouTube yacu Aloyizi 250 nk'ibisanzwe kabisa. Hano tuze kuvuga ku makuru ya Rayon Sport kabisa, aho turi kwitegura imikino ya shampiyona kabisa y'umwaka utaha sezo 2025-2026. turi kwitegura neza cyane kandi imikino ya CAF Confederation Cup kabisa. Turimo turitegura mu buryo butandukanye kugura abakinnyi bashyashya bashoboye basimbura abamaze kugenda, ndetse n'imyanya yasaga naho itameze neza kabisa muri Rayon Sport kabisa. Inkuru rero igezweho muri Rayon Sport nuko nkuko mubibona kabisa, Rayon Sport kabisa igiye kugura bisi kabisa, bisi nziza cyane murayibona aho ni imbere mu modoka kabisa. Murabona ukuntu kabisa ifite komforo ya danje kabisa. Ni bisi yishyuwe 100% kabisa, ubu yamaze kwishyurwa 100% n'umufatanyabikorwa wacu wa Rayon Sport kabisa, Airtel kabisa. Nkuko mubibona nayo iriho, hanyuma abaterankunga bariho. Murabona ko hariho Gikundiro n'akanyenyeri kacu 102 kabisa, ariko kazajya gakoreshwa cyane. Iyi bisi zagikamamaza cyane, uko muyibona iri branded kabisa niko igomba gusohoka imeze. Nicyo cyifuzo cya Rayon Sport kabisa, yagize iki gishyikiriza umuterankunga wa Rayon Sport ariwe Airtel kabisa. Ariko murabona ko nyine nkuko mubizi Skol ntishobora kuburaho nk'umuterankunga mukuru wa Rayon, ariko nta ruhare na rukeya na rutoya izaba ifite mu kuzana ino bisi, kuko ino bisi ni y'umuterankunga wacu Airtel kabisa. Airtel rero niyo igiye kuzana ino bisi, hanyuma ikazayibrandinga nk'uko muyibona kabisa, niko izasohoka imeze. Ubu rero ikibura kugira ngo isesekare Nyarugenge, kuko ntago yaguzwe hano i Kigali kabisa. Ikibura kugira ngo isesekare Nyarugenge ni kugira ngo bayibrandinge biriya bintu byose mubona, bayibrandingeho bari abaterankunga n'iki bose, hanyuma nimara kurangira kabisa tuzahita tuyibona i Nyarugenge. Bana natwe rero kora subscribe kuri YouTube channel yacu Aloyizi 250 kabisa. Tuzajya tubana mu biganiro bya buri munsi, kandi uzajya ukurikira amakuru ya Rayon Sport hano gatanu ku kandi kabisa. Amakuru azajya aba agezweho, amakuru ashyushye kabisa, cyane ko tugiye gutangira shampiyona. Amakuru ni menshi, turimo kwitegura nkuko nababwiye kujya muri CAF Confederation Cup, mu gihe ikipe y'abagore ya Rayon Sport Women Football Club kabisa yo igiye kuwerekeza muri Tanzania kabisa, mu mikino yo gushaka imikino yateguwe na CAF Champions League kabisa. Rayon Sport ikaba ya Rayon Sport Women Football Club kabisa, ikaba izahaguruka ku munsi wa kabiri w'iki cyumweru tugiye kwinjiramo kabisa. Nibwo izahaguruka ku munsi wo ku cyumweru, mu gihe aya marushanwa kabisa azaba atangira ku munsi wa kabiri w'icyumweru kabisa. Nibwo CAF Champions League nibwo bazatangira gufata ama ekipe yose yaje kabisa, kuko namara kugerayo bamaze kuyakira bazayafata en charge, bayamenyera buri kimwe cyose. Amahoteli azajya aba arimo kurya ndetse no kunywa kabisa, buri kintu cyose nibamara kugerayo bazajya bakimenyerwa n'abateguye ririya rushanwa kabisa. Rayon Sport Women Football Club yacu hari aho izagera, reka tubihange amaso kabisa. Ubwo rero mugume mutube hafi kabisa, mudukorere subscribe, mukanda link kabisa, kugira ngo tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndabashimiye kabisa, mukomeze mutube hafi tubageze amakuru ashyushye.